aho icyo gihe nk'umugabo ukunda guseka cyane ngo yaba yarasetse maze rwose asubiza umunyamakuru mu gitwenge ati rwose ni ibintu bisanzwe, nta ntwaro n'imwe muri iyi si ishobora guhangana n'ukuri. Ukuri guhora kuri imbere, ukuri guhora gutsinda. Ibyo turabizi ko intwaro bari kuzigura ku bwinshi, ariko dufite abahanga mu ntambara. Soda guverinoma nzungu na bango yangoyo batikina baba. Nuwo mwirabura wa mbere wicaje umwera cyangwa se umuzungu ku butaka bwa Afurika. By'umwihariko yahise yandika amateka mu bitabo bitabye munsi y'amashyamba ya Congo. Niwe muntu wavukiye ku butaka bw'u Rwanda wahangaye kuvuga kuri Etienne Kisekedi ko ari umugabo uyoboye akazu k'abicanyi, akazu katagira ubwenge. Niwe uvugira umutwe wa M23, maze ijwi rye riremereye mu ndimi zitandukanye, Igifaransa, Icyongereza, Ikinyarwanda, Iringara, maze rikuburukira mu nama za Loni i Burayi. Ari mu bantu batatu babayeho ku mugabane wa Afurika, harimo Colonel Muammar Gaddafi, bagerageje kuvuga ku myanzuro y'akanama ka Loni. Ni umugabo watitije ubutegetsi bwa Kinshasa, maze i Burayi nabo bakabona icyo bavugaho. Niyo wabonye abwira abazungu ati Move. Niyo wumvisha avuga ijambo Quickly. Niwe ibitangazamakuru bitandukanye CNN, Al Jazeera, RFI, BBC bicaye ku meza amwe y'ibiganiro maze bagasesengura uyu muntu ni muntu ki. Uwo na wundi ni Lieutenant Colonel Willy Ngoma, umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, afatanyije na Lawrence Kanyuka uvugira politike. Ubuzima bwe nubuye, yavukiye hehe, arubatse, ese nyuma y'icyombo mu mashyamba ya Congo abayeho ati, ese uyu mugabo uziho kuvugira umutwe rwose icyo ugamije n'icyo ugeraho. Uyu mugabo wagaragaye mu mafoto atandukanye, amavideo atandukanye mu Burayi. Uyu mugabo na n'ubu abanyaburayi bacicara bakavuga bati uyu niwe wa mbere wakoze ikintu gikomeye cyane cyo gufata umuzungu akamubwira amagambo nk'aya ngaya. Yewe hari nabo batangiye kuvuga ko yatangiye kwiga muri history mu bitabo bigiye bitandukanye mu Burayi bitewe n'ibintu yakoze mu 2025. Ngiye kubikubwira neza mu kiganiro naguteguriye ku mugabo witwa Willy Ngoma. Icyo nibuka neza gusa kuwamaze gukanda subscribe kuri Now Isaya none official, tumwishyura amateka atabye munsi y'umujyi wa Goma. Iyi ni Now Isaya none official, nitwa bahaye ikaze. Ubu amezi 9 n'imisi 294, amasaha 2756, iminota 423 n'iminota 360, amasegonda 1,025,401 n'amasegonda 600 birashize umujyi wa Goma uri mu maboko ya M23. Ibi M23 yabigezeho muri operasiyo nyinshi cyane uzi, harimo iya Gitona. Iyo rero yiswe ya M23 byayisabye iminsi 3 kugira ngo ibe yigaruriye umujyi wa Goma. Uyu mujyi yawukuye mu maboko w'umutwe wa Wazalendo, ingabo za Congo, ingabo z'abarundi, ingabo z'abacanshuro À la maison. Donc il traverse directement la frontière. Ça c'est notre pays. Donc izina Willy Ngoma rizwi cyane muri East Africa ndetse no mu biyaga bigari cyane imitwe yitwara gisirikare ikorera mu burasirazuba bwa Congo. Willy Ngoma ni umuvugizi mukuru wa M23 mu bya gisirikare, agafatanya n'abandi bavugira ibya politike nka Lawrence Kanyuka. Iyo ugerageje gushaka amakuru ku bijyanye n'amavuko y'uyu mugabo, inyandiko nyinshi kuri internet, kuri murandasi zihuriza ku kuba yaravukiye mu majyaruguru y'u Rwanda ahazwi nko mu Kinigi, hafi na parike y'ibirunga, iwabo w'ibyiza by'ingagi mu Rwanda. Bivuze ko tariki ya mbere Ukwakira 1990 yarafite imyaka 16 y'amavuko. Ubu aho yibereye mu mahumbezi y'umujyi wa Goma afite imyaka 51 gusa. Uyu mugabo bivuga ko afite umugore bibarukanye abana 4 gusa. Willy Ngoma yavutse mu muryango w'abana 7, akaba umwana wa gatatu. Papa wa Willy Ngoma yari umukozi wa leta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mama we akaba umutima w'urugo, yitaga ku bana ndetse n'urugo.
abanditsi bakomeza bavuga ko ubuzima bw'urugo rwo kwa Willy Ngoma bwari bushingiye kuri papa wabo kuko yari umukozi wa leta. Mu 1986 papa wa Willy Ngoma ngo yaje kwitaba Imana. Ngo ubuzima bwaje kugorana cyane mu buzima bw'abana barindwi n'umubyeyi bari basigaranye, yewe no kurya byari ikibazo mu muryango. Willy Ngoma afite imyaka 12. Ngo umwe mu miryango yabo wari utuye ikiwanja mu majyaruguru ya Congo ngo yaje kujyana Willy Ngoma iwabo. Akimugeze rero ngo yahise amutangiza amashuri, yaje kujya kwiga amashuri ye Kaimbia imbanza ngungu. Willy Ngoma yarazwe ku kazina ka papi. Umwanditsi akomeza avuga ko yaje gukomereza amashuri ye yisumbuye muri ESP Bwanza ngungu, aho yakomereje ibijyanye n'imibereho rusange sociale. Mu mashuri yisumbuye muri ESP muri aka gace ngo yaje gukomerezamo ibijyanye n'amateka. Rero ngo niho yaje gukomeza kwiga ibijyanye n'amateka, aza kumenya n'impamvu azajya mu ishyamba kurwanira ubwoko bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ku butaka bwa Congo. Umwanditsi akomeza avuga ko yari umwana ushabutse cyane, uzi gusubiza kandi uzi kuganira cyane, ku buryo ngo byatumaga akundwa n'abarimu ndetse n'abantu bose bamubonye. None se kuvuga arasa ku ntego cyangwa se kuvuga ikimurimo kandi uko kiri, wari uzi ko byatangiye se akiri mu ishuri? Abamuzi neza bavuga ko ngo yari umuhungu uzi gusubiza cyane kandi ngo akamenya kurasa ku ntego adaciye ku ruhande. Rero ngo yaje gusoza amashuri ye yisumbuye aza kuba umwarimu nk'abandi, atangira kwigisha amateka yize muri segonderi, history and geography. Rero amateka avuga ko kubera ngo yari umuntu uzi gukorana cyane, uzi kubana cyane, ngo yaba yari inshuti na bamwe mu basirikare bo mu mashyamba ya Congo. Rero ngo nibo baje kwishyira hamwe, baramubwira bati rero kwigisha amateka, geography, history ni byiza cyane, ariko natwe dufite amateka yacu tugomba guhagararira. Rero ngo niho haje gushingwa umutwe witwa CNDP. Rero ngo niho yaje kurambika ingwa n'ikaramu, maze ayoboka umutwe wa CNDP mu mashyamba, bajya kurwanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Congo. Gusa Colonel Willy Ngoma amaze kujoininga umutwe wa CNDP, bakoze ibyo bagombaga gukora. Gusa ngo umutwe wa CNDP waje gusenyuka, bibutse ko yari umutwe wayoborwaga na General Nkunda. Nababwiye amateka yo mu biganiro bitambuka hano kuri Now Isaya none official. Wowe wifuza iki kiganiro cy'ukuntu uyu mutwe wa CNDP waje gusenyuka. Rero ngo CNDP imaze gusenyuka, ngo yaje kujoininga umutwe wa M23 ubwo washingwaga mu 2012, kuko urugendo yaratangiye igihe yasigaga ingwa yabonaga atararusoza, maze yiyemeza kujoininga uyu mutwe wa M23 wayoborwaga na Sultan Emmanuel Makenga. Yinjira muri uyu mutwe wayoborwaga na Sultan Emmanuel Makenga, bibutse ko uyu nguyu ari we mugaba mukuru w'umutwe wa M23 kugeza ubu ngubu. Ngo abari bavuye mu mutwe wa CNDP bari bakisuganya, bari kwishyira hamwe ngo barebe ko barema umutwe wa M23 kugeza ubu ngubu na n'ubu kivugisha isi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Willy Ngoma niho yatangiye kugaragariza noneho ubudahangarwa bwe bwatumye asiga ikaramu n'amateka ku ntebe y'ishuri, maze akaza kurwanira uburenganzira ku butaka bwa Congo. Rero ubwo uyu mutwe wa M23 waremwaga cyangwa se watangiraga, ngo niho hatangiye kugaragara ubudahangarwa bwa Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Ngo yatunguye abantu benshi cyane, gusa we ngo ntibyamutunguye, ngo kuko ngo yari afite ubumenyi budasanzwe nk'umuntu wari warize amateka ku bya gisirikare, yewe akaza no kuyigisha ku kibaho. Rero bivuga ko ngo kugira ngo uyu mutwe ukomere cyane wari utangiye kwisuganya, ndavuga umutwe wa M23, ngo byasabaga ubwitange cyane, kuko ngo abavaga muri CNDP ngo bazaga bajoininga uyu mutwe wa M23, ngo ariko bigasaba ko wari ufite abayobozi bakomeye cyane. Rero Willy Ngoma ngo niho yatangiye kugaragara nk'umuntu ufite imyitozo idasanzwe cyane, kandi byaravugwaga ko atigeze akura mu bya gisirikare, ariko ngo umutima no kurasa ku ntego yari afite ngo biri muri bimwe byatumye yiyubakamo icyizere, maze atangira kugaragara nk'umusirikare ukomeye cyane kugeza na n'ubu ngubu mu mutwe wa M23, aho bicariye mu mujyi wa Goma. Numwe mu bantu bavuga rikijyana mu bijyanye na gisirikare. Ubwe yiyemereraga ko yigeze kuba umurinzi wa Etienne Gisekedi. Ngo rero Willy Ngoma amaze kugaragaza ubudahangarwa, ngo yahoranaga morale cyane, akaba umuntu ukunda kudacika intege, ndetse ngo akaba umuntu uhora yibaza cyane, utatuje, ugaragara ko ari ikintu yakombye kuba yakoze uyu munsi cyangwa se ejo azakora. Ngo ibi rero ngo byaje kumukururira igikundiro kinini cyane mu basirikare, ngo ukajya bamukundira morale ye n'ibikorwa bye no kudacika intege.
aha rero ndimo ndakubwira ibintu byaje gutuma Willy Ngoma akomeza kuvugwa cyane mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no mu bantu ndetse na n'ubu iyo uvuze Willy Ngoma benshi barakumva cyane kuko bamuziho ibigwi byinshi cyane. Aho byatangiriye rero ni iki gikundiro, yewe ngo yaje no gukundwa na bamwe mu bagaba bakuru b'igisirikare cya M23 harimo na General Makenga. Ngo ibi rero ngo byari ibintu bishimishije cyane kuri Willy Ngoma. Willy Ngoma rero nubwo yavukiye muri rw'imisozi igihumbi ntazi kuvuga ikinyarwanda neza nkuko nabibabwiye, indi mavugo adategwa cyane ni Igiswahili, Ilingara, Igifaransa n'Icyongereza. Aha kandi mu bindi bintu byerekeye kuri Willy Ngoma akunda kuganira n'itangazamakuru cyane ndetse n'abajeni bagiye batandukanye. Yewe nta n'utinya kuvuga ko ari inshuti y'urubyiruko cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Goma. Rero ngo yigeze kuganira n'umunyamakuru rimwe, maze umunyamakuru mu byo yamubajije byose wayaje gusoresha ikibazo kigira kiti ese umuravugira mu kuvugira M23 ndetse no mu bikorwa bigiye bitandukanye n'amaoperasiyo atandukanye yo gufata uduce tumwe na tumwe ukura hehe? Maze Willy Ngoma mukunda guseka cyane nawe amusubiza agira ati kera nigeze kuba ahantu mbana n'umuntu ukomeye cyane, nakuriye mu mujyi wa Kinshasa ariko mbana n'umusirikare wari ukomeye cyane ku butegetsi bwa Mumbutu. Icyo gihe rero najyaga mpemberwa ibiraka nakoze by'umutekano ku munsi. Rero kubera umurava nagiraga mu kazi kanjye naje kugirwa umurinzi wa Felix Tshisekedi, papa wa Antoine Tshisekedi. Icyo gihe rero nk'umuntu wakoraga ibiraka nahise numva ko ibintu byose bishoboka mu buzima. Aha yakomeje avuga ko ngo mu bintu byose akora aba yumva agomba kubikorana umurava kuko ngo yemera ko ikintu cyose ukoranye umwete ngo kibyara umusaruro. Ngo igihe none urwanira ukuri rero kubutaka warazwe na sogokuruza wawe ho ngo ugomba kurwana umuhenerezo, nta gusubira inyuma, nta no gucika intege. Gusa yikomeje gucukumbura amateka y'uyu munyabigwi, umusirikare ukomeye cyane mu bijyanye noneho no kuvuga ibijyanye n'intambara zo mu ishyamba ndetse n'ibikorwa bitandukanye bya gisirikare. Ngo mu 2006 yaje kwihuza n'umutwe wa CNDP igihe washingwaga ushinzwe na Laurent Nkunda. Icyo gihe rero ngo yaje kujya mu ngabo za FARDC, yewe ngo aba n'umurwanyi wa leta ya Kinshasa. Ngo yaje kwerura asezera igisirikare cya Congo maze ngo yinjira muri CNDP ubudasubira inyuma cyane. Ngo igihe rero nkuko nabibabwiye no muri CNDP yasenywaga n'ubundi ngo yaje kwisanga mu mutwe wa M23 mu 2012, umutwe washinzwe hagendeye ku masezerano atarashyizwe mu ngiro. Aha rero amaze kwinjira muri uyu mutwe mu 2013 baje kwigarurira umujyi wa Goma ariko ntibawutindamo kuko ingabo za FARDC zaje kuba bakuramo zifashishije SADC ndetse n'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bivuga ari kwijyana mu isi. Igihe rero M23 yaje gutatana, bamwe bajya mu bihugu bitandukanye nka Uganda, Tanzania n'u Rwanda. Willy Ngoma rero ngo yaje kwisanga mu gihugu cya Uganda. Ngo yamaze ibihe n'ibihe mu nkambi zitandukanye mu gihugu cya Uganda. Ariko ngo hari amakuru menshi cyane avugwa kuko ngo uyu mugabo ari muri bamwe bazi ururimi rw'igifaransa cyane muri Congo ndetse no muri East Africa. Ngo yaba yarigishaga ururimi rw'igifaransa ingabo za Uganda UPDF, ngo maze bakabimukundira cyane. Rero ngo igihe yari ari mu nkambi we na bagenzi be wari bategereje ko amasezerano bari baragiranye na leta ya Kinshasa ashyirwa mu bikorwa, ariko ngo barategereje amaso ahera mu kirere maze ngo biyemeza kugaruka ku butaka bwa Congo bakaza kurwana kuko ngo babonaga nta kiri gukorwa. Aha hari naho Willy Ngoma yigeze kugaragaza ko hari amasezerano ngo bagiranye na Congo mu 2009 ariko ngo ntiyagira icyamara, yewe ngo baza no gusinya yandi i Nairobi mu gihugu cya Kenya ariko nayo ngo ntiyagira icyamara. Tugeze rero mu 2013 tubonye ko nta kiri gukorwa, General Makenga nibwo yiyemeje gusubira ku butaka bwa Congo aza kurwana. Rero natwe twahise tumukurikira kuko twabonaga nta kindi gisubizo dufite nk'abantu twari turi mu buhunzi. Aha LT Colonel Willy Ngoma yakomeje asobanura ko igihe bazaga ku butaka bwa Congo kurwana ngo bamaze igihe mu birunga ngo bicecekeye ntaho bahutaza. Ngo yewe ngo na Felix Antoine Tshisekedi agifata ubutegetsi Kinshasa yaraduhamagaye tujyayo turamwitaba rwose. Ati twamaze amezi agera muri 18 tuganira ku bijyanye n'amasezerano yacu, yewe twemeranya ko tugiye gukora inkambi zitandukanye za gisirikare. Gusa iyo ukurikiye speech y'uyu mugabo Willy Ngoma asobanura impamvu M23 yahagurutse n'impamvu ituma barwana. Yasobanura ukuntu bagiye mu biganiro Kinshasa bazi ko ibyo bagiye kwemeranywa byose bizashyirwa mu bikorwa.
aha agaragaza ko rero igihe cyaje kugera ngo bagira ibyo bemeranywa ariko bategereza ko bishyirwa mu ngiro baraheba. Ngo nyuma rero ngo nibwo leta ya Kinshasa yaje kubasaba kwitandukanya n'indi mitwe irwanira mu burasirazuba bwa Congo bakajya ahantu habo hihariye aho bise muri Santarari. Rero ngo baje gusubira mu birunga baragenda barituriza. Ngo nyuma yaho rero ngo nibwo leta ya Kinshasa yaje kugibatera mu birunga aho bibereye. Ngo yewe ngo bakaza gukora icyo bitaga kwirwanaho basubiza inyuma ibitero. Willy Ngoma yavuze ko ikintu cyamubabaje mu buzima bwe ari igihe ngo bari bibere mu birunga maze bakajya baterwa n'ingabo za Kinshasa. Willy Ngoma yaba yarigeze no kuvuga ko ngo ahantu yaboneye ko umuntu akomera ngo ni imyaka 5 bamaze mu birunga baterwa n'ingabo za Kinshasa. Rero kugira ngo tumenye ibintu byaberaga mu gihugu cya Congo, Rubero, Warikare, Masisi, Bukavu, byasabye ko tubona uyu mugabo ku makamera agiye atandukanye ndetse na rikoda zitandukanye asobanura urugendo ku rugendo, intambwe ku ntambwe. Ahari wenda twagira ngo ni za filime zitandukanye, amaseri agiye atandukanye, kuko uko bafataga gace nibwo twamenyaga uko kafashwe uko byagenze binyuze muri uyu mugabo LT Colonel Willy Ngoma. Aha rero akazi yakoraga nuko katangiye gushimwa n'abantu benshi cyane batandukanye ku isi no kuvuga kudategwa k'uyu mugabo Willy Ngoma, aho yamenyekanye cyane mu kuvuga adategwa asobanura ido nido nuko byagenze naho bafataga bunagana. Aha yasobanuye ko umujyi bawufatanye intsinzi cyane n'umurava ukomeye cyane kandi ngo biteguye gukomeza bagasonga mbere bakagera Kinshasa, kandi koko ibyo yavuze byose byagiye bikorwa kuko baravugira igoma à la maison. Donc il traverse directement la frontière, ça c'est un autre pays. Donc il traverse directement la frontière rwandaise. Aha rero uyu murava w'uyu musirikare n'ubutwari butandukanye byarebewe mu ndererwamo y'abajenerali n'abayobozi bakuru ba M23 maze mu ntangiriro za 2024 baza kumuzamura mu ntera bamuvana kuri majoro bamugira LT Colonel, ndetse banamushinga gukomeza guhangana n'ingabo za Kinshasa ndetse n'abandi bagiye batandukanye bibasiraga umutwe wa M23. Ngo ariko koko burya ukora neza ntihabura umubonaho icyasha. Rero nyuma y'irizamuka rya Willy Ngoma mu 2024 ngo ryaje kugera ku bazungu babera muri UN Security Council ngo maze bamushinja ibyaha bitandukanye mu burasirazuba bwa Congo, birimo gutwara abantu mu ntambara ku ngufu, birimo gufata ku ngufu, birimo no kwica abantu batandukanye. Rero ngo aka kanama kaje kumufatira ibihano bitandukanye birimo kutagira ingendo akorera hanze ya Congo, birimo gufatirwa imitungo iri muri Amerika, irimo no guhagarikirwa ibijyanye n'amafaranga yose ndetse n'amakonte yari afite. Ibi rero byaje guhura n'ubundi n'ibihano yari yafatiwe mu 2023 nabyo byamubuzaga kwambuka Congo cyangwa se kujya mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose. Gusa mu kazi ke n'ubundi nkuko yari agashinzwe yakomeje kwerekana ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'ubutegetsi bwayo ari abantu bakora ubwicanyi butandukanye ku baturage batandukanye, ariko isi n'abayirimo badashaka kumva ibyo ubutegetsi bwa Kinshasa bukora. Niwe muntu wakomeje kubitsindagira cyane kugeza aho isi yatangiye kumva neza icyo M23 yabirwanira. Yewe mu kuvuga kwe adategwa niwe muntu watangiye kugenda yerekana ibimenyetso bitandukanye ubwicanyi butandukanye bukorwa na leta ya Congo, aho yagiye atanga ingero zitandukanye Goma, Sake ndetse na Kivu y'Amajyepfo, aho yavuga ko ingabo za Kinshasa zica abaturage ku manywa y'ihangu yewe abantu barebera ntihagire uvuga. Rero niwe yatangiye kwerekana ko M23 itazigera yihanganira ubwicanyi bukorerwa abaturage bari ku butaka bwa Congo. Uyu mugabo Willy Ngoma niwe muntu wakomeje guhamiriza amahanga yose n'abatuye isi ko igihe ubutegetsi bw'Kinshasa butakemera kugira icyo buhindura bugashaka imirwano batazigera basubira inyuma, bazahangana nabo kugeza ku mwuka wa nyuma, ariko akemeza ko bo bazatsinda kugeza igihe ngo bazazamura idarapo bari mu murwa mukuru Kinshasa. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2022 Willy Ngoma yaganiriye n'ikinyamakuru Umuseke maze cyemera ko badatewe ubwoba n'ingabo ziri kwisuka ku butaka bwa Congo ndetse n'intwaro zitandukanye ziri kuzanwa zivuye mu mahanga zo kurwanya umutwe wa M23. Aho icyo gihe nk'umugabo ukunda guseka cyane ngo yaba yarasetse maze rwose asubiza umunyamakuru mu gitwenge ati rwose ni ibintu bisanzwe, nta ntwaro nimwe muri iyi si ishobora guhangana n'ukuri. Ukuri guhora kuri imbere, ukuri guhora gutsinda. Ibyo turabizi ko intwaro bari kuzigura ku bwinshi, ariko dufite abahanga mu ntambara, dufite abahanga mu bijyanye no kurwanira ukuri
kwisonga tuyobewe na General Sultani Emmanuel Makenga. Rero ntabwo badufite rwose ko gukomeza kurwanira ukuri, turi imbere kandi tuzakirwa uko tugeze ku ntsinzi. Rero murabizi nkuko bivugwa mu ntambara, hari ibihuha byinshi byenda bivugwa ku bari kurwana hagati yabo. Kuva mu 2021 FARDC yakomeje kugenda itangaza ko Willy Ngoma bamwivuganye rimwe na rimwe, bikanasaba yuko uyu mugabo yigaragaza kuri kamera cyangwa se kuri mikrofone avuga ko agihari kandi nta uzigera amukura ku isi Imana itabishaka. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Umuseke gikorera hano mu Rwanda mu 2022 mu kwezi kwa 8, yaganiriye n'iki kinyamakuru maze arakibwira ati ndabizi ko FARDC na FDLR nta kindi banyifuriza usibye gupfa nkava kuri iyi si, ariko ndiho ndahari. Uravugana na Majoro umuvugizi mukuru wa M23. Icyo gihe yari akiri Majoro atarazamurwa mu ntera, gusa yakomeje avuga ko igihe ukuri kutaragerwaho atazigera ava mu buzima. Rero mu mateka y'uyu mugabo wavutse mu 1974 nagiye mbabwira menshi cyane agiye atandukanye. Nababwiye ko yagiye azamuka mu nzego za gisirikare gahoro gahoro, aho yaje kuba umwe mu bayobozi bazwi mu mutwe wa M23. Mu bihe bya vuba rero nababwiye ko yaje guhabwa ipeti rya LT Colonel, bityo rero akomeza kuba umuvugizi wa gisirikare wa M23 kandi ubishoboye cyane. Umwanya umuha ijambo rikomeye mu gutangaza ibikorwa ndetse n'imikorere itandukanye hanze ya Congo ndetse n'imbere muri Congo. Umuvugizi rero niwe usobanura impamvu M23 irwana, agaragaza ibyo bita kurengera abaturage b'ubwoko buvuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse ni nawe utangaza ibitero n'ibikorwa bya gisirikare by'uyu mutwe. Abasesenguzi bemeza ko ari ijwi ry'imbere ry'igisirikare cya M23, kandi bemeza ko afite ububasha mu mikorere y'uyu mutwe kurusha kuba umuvugizi usanzwe. Uyu munsi Ngoma akomeje kuba umuntu ukomeye cyane mu rugamba rwa M23 irwana muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho rero ahagarariye ijwi ryayo, agatanga ubutumwa mu itangazamakuru no ku bihugu by'amahanga, ndetse akagira n'uruhare mu gufata ibyemezo bya gisirikare. Ndabashimiye cyane rero abantu mwari mungurikiye mu mateka ya LT Colonel Willy Ngoma, wakomeje kwamamara cyane mu mashyamba ya Congo ndetse no muri East Africa no mu Burayi no muri Amerika, aho komeje kuvugwa cyane. Kankwibutse gukanda subscribe na like kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro bigiye bitandukanye bitambuka hano kuri MM Now Isaya none official. Nitwa MM, ndabakunda cyane.